Chaptona hambai thansani news nai tongnai rangsakni takuk tei buk songno tini hai ngarong ni bagai balai ni interesting video toy phaibukha yang ke tipramotha yang phaisi ke IPFT demand ke blena alada kisu difference alada ya yang ke tipraland yang ke greater tipraland IPFT ni ke tipraland sini edisi area no separate states na oni balai ni kaham ko je tipramotha ni hangke sini syarat edisi area ni amca yo tongnai nambu eke edisi ni amca sini tiprasa tongnai nambu khokha teksa fuat mani balai ni kaham ko je jeng nuk tongkha thangnai rogo bahaina Delio thangai boro interlocutor hai ke wa eke misra jibe kok salaikha tipralen ni hai ke greater tipralen ni kuno bono dabi maya ke kuno compromise khaya gete kaise ko blai ni interesting ta IPFT nengai vice president bum kholia press meet go saijing khai saka am hai chef percent no sung lathi roi khimau mane sini demand no maya ke sung norojak borobai ucer persen ucer no lathi roi kun khi man haida sini greater tipralen hai ke tipralen maya ke sung cer wa asuk tongoi mungsa lak ya balai ni nang mani ko ke aw hai ke sung jara cer persen tongnai borok rok wan sok lai ne nango ge jara sini thinang ni bagai sini tiprasa ni bagai sung separate state nango boto joto saima sung rengya joto saima besibak saima nai ke sung tipralen hai ke greater tipralen nangi saima nai ke sini public roads si tipralen nango himasa temani humale biniyak ni bancenani biniyak ni satau mitau khaijak mani biniyak binior thangai jakno sasa puksa mangni chini ha sakawa tongto toi jing chini ha no kamajak tongkha ani bangai si joto no tipralen hai ke greater tipralen masa lai mani first ya tipralen sisaroka IPFT party kaham no pia success khaimalia kita hai bubagra ni netrite greater tipralen busuk jora bungno to phano poito khai tongo tasuk jora kaham no cholai tongo ke thinango kaham chole na hine jora nukjaka IPFT tipramotha demand phelaiya Sotote bro sai thangkha IPFT ni ke EDC area no separate states na nai yang tipramotha ke EDC area no busna nai te EDC ni phataro tongnai sini tiprasa borok no bu toidul sinai te kisak phuar mani jaga ke belai samani ko ge orong ke sumung amosi belai interesting IPFT tipralen demand khayo chin tiprasa ngoi tipramotha greater tipralen demand khayo chin tiprasa ngoi ta koi son ge amosi tak chini BJP o tongnai jonojati morcha rogi borok le tmanai jeng tiprasa bai tiprasa no daung khayui na chairperson den no na angsak powerful ungnai hi dekhaka na bahai wan song ani singmung jara foto tongnai ta TPF ex TPF sosina madam patal kaina bahaina BJP ni sara tipra ningai vice president TPF bonu president tong thamani bonu powerful ke tongmani tak ora thangai chuk chini tiprasa ni bangai mungsa kok salai malia
ge kebangman om tahai leader cini Jonojati Morsa tong tau kebangman MP MLA MDC borok ke tani bangai cini tiprasani kok saragya sana nangle cini tiprasani kok tapi si tip IPF tu na haya tipramo thano haya am hai salai ni kaisa si sugu je narom ni nahar mule bomo jengto pura pusi tongha cini public ro jeng tanggani bangai jeng separate state nanggu Tipralen hai keba Greater Tipralen amo kaisa si lamang tongsi hai angke jeng tei buni tolawa kolok nai de phaidi ang laso basic video ro lalia amno no koi nai taksini IPFT Tipramotha jokhon to ek diman ke cholai tongbo ke Tipralen Greater Tipralen ekoi nu difference kerui ke orang sungjok to no jok marunai ke IPFT ni leader ogno bang koine ni musugo te Tipramotha ni leader ogno koine musugo naro ekoi demand siba naro ek nglai jabati te Jonojati Morsa sungno ko koine cini Tiprasa ni bangi tangna hingke naro go jok to phaibadi chair na hajagai position na hajagai ta tongbaidi cini thinang ni cini Tiprasa ni bagai jeng separate state nanggu hai ni bagai ang jotono koine jotono cini sara Tipra ningli jaran leader Tipramotha ni pangteng IPFT ni pangteng BJP ningli Jonojati Morsa ni pangteng jotono thansang baidi thansang ke amohi jego amo Tipramotha ni supporter hai hita busilai ang Tiprasa khoroksa anggo hawan ilanda no nai tu Tiprasa anggo ge asuk no tinin video log lalia jottono kono baikha jottono hang bai